Umutwe wa M23 wakomeje kugaragara yuko cyangwa se wakomeje kugaragaza yuko ushaka kwinjira mu gihugu cy'u Burundi ndetse ukomeza kugenda werekana yuko ufite ibimenyetso byatuma winjira mu gihugu cy'u Burundi ndetse uyu mutwe wa M23 wamaze kwerekana ko ukeneye kwinjira mu gihugu cy'u Burundi byihutirwa nyuma y'uko inyeshyamba cyangwa se izi nyeshyamba za M23 zarwaniraga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zaba zamaze kugaragara nk'aho ari inyeshyamba ziri gutsindwa ndetse zikaba ziri kugaragaza imbaraga nkeya ku mirongo y'urugamba nyuma y'uko zimaze kugenda zamburwa uduce tumwe na tumwe zamaze kugenda zigaruriza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi nyeshyamba za M23 ziri gukomanga bikomeye cyane by'umwihariko mu mujyi wa Buvira ndetse ziri gukomanga kugira ngo kuko niyo nzira ihari ishobora kwinjiza mu gihugu cy'u Burundi byoroshye bakazajya guhita bafatanya n'umutwe wa Red Tabara bamaze kuba bakihuza mu buryo bw'ibanga kugira ngo barwanye kino gihugu cy'u Burundi. Mu by'ukuri igihe igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyaba kimaze kwirukana uyu mutwe wa M23 biri kuvuga yuko noneho igisirikare kirwana ku ruhande rwa Red Tabara mu gihugu cy'u Burundi byazahita byihuza n'uyu mutwe wa M23 waba uturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hanyuma imirwano nyirizina igahita itangirira mu gihugu cy'u Burundi. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi miyoboro ndagutsa ukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubahereza bijye bibageraho 5 kuri 5, ariko by'umwihariko nawe wamaze kubikora uri uw'agaciro ndetse uri n'uw'amahirwe kuri twebwe. Reka twinjire muri politiki na diplomasi, umutekano n'ibindi bitandukanye kuri uyu miyoboro kandi twinjire mu biri kuvugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbe nakubwira ibiri kuvugirwayo ndetse by'umwihariko kivuye amajyaruguru Goma, ibiri kuvugirwayo ni intambara ikomeye cyane iri guhuza inyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare kirwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa, dore ko abarwanyi bakomeye cyane boherejwe mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kurwanya uyu mutwe wa M23 ariko bikaba iby'ubusa, dore ko abacanshuro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagaragaye bari kwicazwa hasi bikomeye cyane n'inyeshyamba za M23. Ndagira ngo icyo gihe murakizi cyangwa se nta muntu utazi icyo gihe ko inyeshyamba za M23 zari ziri ku muvuduko udasanzwe mu buryo bwo gufata utu duce muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse izi nyeshyamba za M23 zagaragaye zifata abacanshuro b'Abaromaniya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakabasaba ko bava muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse banyujijwe na hano mu Rwanda. Ndagira ngo mwarabibonye ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku mashusho ku Ntebe TV, ni ibintu byagaragaraga, ndetse ndagira ngo ubwire ko abacanshuro baba bagiye kugaruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko baharabitswe n'inyeshyamba za M23 ndetse bamara kwirukanwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo mu buryo bwo kugira ngo ace uyu mutwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byabindi uyu mutwe wigize ngo ujya uhungira mu mashyamba cyangwa se ukajya kugangika ahandi hagiye hatandukanye, ndetse Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yatangaje yuko adashaka ko uyu mutwe wakongera kubacika, ahubwo ashaka ko uyu mutwe wa M23 wazahita utabwa muri yombi muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abayobozi bakomakomeye muri iki gihugu muri uyu mutwe wa M23 bakazahita batabwa muri yombi ndetse n'abandi bagafatwa bagafungwa na leta y'Kinshasa mu buryo bwo kugira ngo baharanire kurwanya uyu mutwe wa M23. Ndetse ibyo ngibyo byagaragaye ko ari ibintu bidashoboka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko amahanga yose yiramiriye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo gushyiraho ibijyanye yashyizeho ibijyanye cyangwa se ibijyanye n'igihano cy'urupfu. Bashyizeho igihano cy'urupfu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abatari bakeya, abana b'imyaka 15, abana b'imyaka 18 kugeza kuri 25 bagaragaye bicwa bikomeye cyane na leta y'Kinshasa mu buryo bwo kugira ngo batangire gukora isuku mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kugira ngo abenshi muri bo bagaragaraga ari inzererezi ndetse ari n'inyeshyamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze gutangaza ko yashyizeho igihano cy'urupfu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse hari abagaragawe bari kunyunga ku mirongo y'urugamba.